byo mwita ko ari uburyo bumwe biraza gusaba nyine kwitegereza aba bakinnyi bayo bashobora kuzayifasha muri za gahunda bavugaga bakoreshaga umwaka ushize. Irabikeneye ibyo ni ingenzi kuko mbere na mbere yatakaje abakinnyi beza. Aba ni abakinnyi babiri badasanzwe navuga ko ari beza cyane, yaba Rafinha ndetse na Lamine Yamal. Ugabo n'abakinnyi beza muri club ya Barcelona kuva n'umwaka ushize. Unarebye nuko mu mibare ya Barcelona nibo bari beza kurenza abandi mu buryo gutsinza ibitego. Rafinha ari mwiza kurenza abandi mu buryo kwa assistinga. Lamine ari mwiza kurenza abandi. Hanyuma mu buryo bw'umusaruro mbumbi wa Barcelona yose Rafinha ari mwiza kurenza abandi. Abo ni abakinnyi rero babiri b'ingenzi none nangaza ngo ni inkingi za mwamba Barcelona yamaze gutakaza. Icyo ni kimwe. Tutanirengagije ko mu zindi nkingi za mwamba z'ingenzi atakaje harimo no mu defense wari boss wa defense ya. Kuko ngiye nago ndabona nago ndagera ku rwego rw'umuzamu vuga ngo umuzamu kuko nago ndabona ubundi bya bitego watsindwa by'umuzamu. Uyu nubwo ndabonerega itandukaniro rya Garcia na Nuzana na Ujek ko umwe Barcelona nziza mu akushe ni Ujek no ruhari. Uyu munsi no wagarutse nubwo ari yaje umunyezamu ushaka gutegurwamo nk'umunyezamu wa mbere ko still Ujek no mwiza mu akushe we arahari. Mbona ikibazo kiri muri absence yo gudefanda bishingiye kuri uriya mujene wagiye muri Al Nassr n'abahungu babiri badahari kuko nibo bageragezaga Ben kumva tactique 100% y'umutoza ikaba yabitsindwa wenda ariko wenda no kugitsinda nayo ikaba ifite ubushobozi bwo kuba yabona. Ubundi yagitsinda ko no muri match yakibonye iza no kuratana penalty sibyo se yari Lewandowski. Mbona rero aho ngaho nta kibazo kirimo cyane. Igitego cyo Barcelona bwose uburyo kugikora yagikora ariko gora kari ikipe idafite amakarita adasanzwe cyane muri ekipe yose. Urebye abakinnyi bose abakinnyi ba Barcelona ntago ari ya kipe ifite navuga ngo karita nyinshi z'abakinnyi bakomeye n'amaprofili. Urana ko ni bakeya bagenda bongerwaho abandi kuko nta bwiza bwa Araujo buzwi, nta bwiza bwa Gerard Martin, nta bwiza budasanzwe bw'abakinnyi. Urabona niba abakinnyi bari bakeya bari beza bongerwagamo abandi ukabona ikipe ikaba nziza ikaba yabona balance. Babandi beza rero nanga nibo badahari nyuma mu ya balance ya Barcelona isibura 100%. Kandi ikindi kintu Barcelona umwaka ushize cyayitwaye cyane, Barcelona mu makipe yabashije gusarura amanota ihawe n'abakinnyi bavuye ku nibe basimbura arenga 29. Ndikuvuga ko amanota ari menshi. Niyo kipe yagize umukinnyi wabashije kuva ku ntebe super sub atsinda ibitego hafi 10 bigera bafi 18-20 cyangwa se nibuka neza. Ariko nabaye umu super sub muri ari umwaka ushize imikino. Uyu munsi n'umutangizi Barcelona aba badaniro mutuvuga babanza mu uyu munsi ntawe ufite ubushobozi bwo kintu 90. Ikintu twashimaga uyu mugabo Hans Flick umwaka ushize imikino yari wamukije tuvuga ngo buri mukinnyi abasha kumubonera umwanya. Bose bahari abasha kumubonera umwanya. Uyu munsi ni arakuramo uyu musore arakuramo uyu munsi tuvuge Rashford arasohotse hari Lundberg reba ni umwana ni yose zo ya mbere imyaka ni mikeya. Ukareba abandi bakinnyi bashobora kuba batanga umusaruro ugasanga biragoye cyane. Ariko ubushize n'ikintu nibangana baba ko yari afite cyangwa se n'Imana wasangaga n'undi Barcelona yari yagize mediane nziza kubera ko yari ifite mediane y'abatangira mu kibuga beza. Yatangizaga Frankie de Jong, agatangiza uwo Pedri, yatangijemo uyu nguyu Dani Olmo, ariko abizi neza ko Gava ari ku ntebe, abizi neza ko uyu musore Firmino ari ku ntebe. Abo ngabo ari gihe bazaga ko bahita bahindura match. Ubona ko na competition mu byukuri nayo yamufashije umwaka ushize n'amatransiyo yagendaga akora mu mukino. Ariko uyu munsi urabona ko nimba Dani Olmo atangiye mu kibuga nko kuri no joro yagomba kurangiza match natanira ugasanga ko ujemo nta cyaza kumurusha. Gusa ariko nanone nte waravuga nuko twavuga kuri Barca cyane ko ugasa no wakwirengagiza nanone umutoza wa Sevilla wari wize Barcelona. Ibitego yitsinze bijya gusa byose ni ibitego bishingiye n'ubundi kuri mu gihe cyose Barcelona agerageza gushaka igitego. Nigerageza gushaka igitego bahitaga yambura bagataye bayikora counter attack ikarya igitego. Nuvuga ngo iyo urebye ubona ibintu bakinaga kuri umutoza nabwo yahindura uburyo bw'imikinire. Ni ibintu umutoza yari yarize ukuntu Barca irimo kudefanda muri iyi minsi. Uburyo Barcelona irimo gukora amapasi. Ubundi Barcelona umwaka ushize Ben buriya yashoboraga kugutsinda ariko yari Barcelona ikina ka gapira ka Barca ariko gafitemo rapid, gafitemo umuvuduko mwinshi kandi begerana bagakora kandi amapasi make. Bakoraga amapasi hagati ariko muri final start bashaka igitego bakoraga amapasi make n'ebyiri 3 igitego. Ariko na Barcelona iminsi imashaka kugera muri surface agashaka gukora pasi renze 3. Umutoza rero wa Sevilla yari yayibonye aranayiga neza. Yageragezaga we ngo ni barimwe niba tagiye gutakaza iriya baro tukaturayikina kabiri gatatu tukira kwizamu.
urebe ibitego bayisize bya nyuma byose n'ama counter attack asa asa. Hari n'ikindi umuntu atakwirengagiza, aya ma ekipe yo muri Espagne uretse na FC Barcelona gusa nizo za Real Madrid na za Atletico Madrid, ikijyanye na effective, Barcelona isa nkaho ariyo muri aya abiri, yaba Real Madrid na Atletico ariyo ifite effective nkeya. Hari uko kugira ubudasa bwiza bw'umukino yari yarubatse kuri FC Barcelona umwaka ushize, ariko yirengagiza ko agiye kwinjira mu ndi mwaka wa kabiri yinjiranyemo babakinyi, yagombaga kubongereramo imbaraga z'abantu niyo batabari ku rwego rwabo, ariko byibuze bakaba ari abantu bari hafi yabo, nk'uko twabonye Marcus Rashford uyu munsi arimo arafasha ku rwego rudasanzwe. Kuko urareba ukavuga uti se uyu munsi Barcelona iramutse ibuze Pedri ko bishoboka kuri izi match ari gukina zegeranye ari nyinshi, noneho yaba iyihe Barcelona uyu munsi turimo turavuga kubera ko batakaje Nico Martinez umwaka ushize, ariko ukareba ukanavuga ati kuri Barcelona ifite effective nkeya kandi byihatanira ni binini ni na byinshi, birasaba byibuze kuba ifite abo bakinyi urwego rungana, kuko no busanzwe Barcelona y'imyaka ibiri cyangwa se n'uyu mwaka ntabwo ari mu makipe ifite karite, ku bakinyi bafite karite zihambaye bari imbarwa. So rero iyo udafite karite ukabuzemo na effective, birangira nyine ikizaba gishobora kugiraho ingaruka. Nk'ubu uratekereza igira nimero 2 umwe ngewe nzi witwa uyu mungu w'umufaransa Jules Koundé, urabireba iyo yabuze biba birangiye. Ku rwego rwa FC Barcelona biba bisaba ko ugira abakinyi bari kuri iyo niveau barenze. Nibyo nimugoroba yahoze avuga mu Bufaransa, wenda turabigeraho. Luis Enrique yavugaga ati dutsi ntabwo kuba turi gutakaza amanota ari uko turi ikipe mbi, ahubwo nuko turi ikipe y'abakinyi bake, dufite abakinyi bake, dufite effective ushobora kuzadukoraho uyu mwaka. So kuri Barcelona harimo n'uwo munaniro wa ba Pedri, harimo uko gusubira inyuma kwa ba Robert. Ngewe mbona ko Deco nubwo yabyirengagije, ariko isezo yagombaga kujya mu ntambara yo kurwana no gushaka rutayizamu. Agerega babyereganije ko badafite uko babishaka, babyereganije ko kubera ibibazo by'ubushobozi bunahari. Barcelona iri mu bibazo byinshi by'ubukungu, nabyo biri mu byagizeho FNN cyane kwitaba isoko, byose byayikosinze ibintu byinshi. Ntago ari impamvu zuko yari Barca ari ukwibeshya ko abayobozi yabo bari babizi. Ni impamvu nejo we Deco na Krikic iki kintu bari bakize, barakiganiwe. Niyo mpamvu wabonye Benjamin Sesko yasinye bagata babaza nuza Klebe bati ko twaravuganye ko zagaruka muri 26 tukabiganiraho, twanyere pour contract ya mbere ko tuzagana muri 26 y'uwo mukinyi mu bigenje mute gutamugurisha kandi ari ibintu twumvikanye. Barabizi ko Barca umwaka niyo mpamvu itagiye ku isoko, nta n'impamvu ifite ibibazo by'ubukungu birazwe. Gusa nanone no match ngiye ntago nakunze muri remplace maze umutoza ntago yarebye neza cyane Ben structure weakness yari yahuye nazo mu gice cya mbere. Ntabwo nabikunze remplace simbuje nka muri gukora mu defense agashyiramo structure weakness yari yagaragaje mu gice cya mbere, ntago yakozeho. Yego ntago yakozeho cyane kuko yari afite ikibazo cyo gutsindwa hagati imipi, yari afite ikibazo nubwo gose yahise avuga ngo wenda ngo nakosora ikibazo muri defense kijyanye na kapiteni we Araujo, ariko buriya Barcelona yatsindiwe hagati mu kibuga cyane kuko Barcelona atakaje baro nyinshi hagati mu kibuga bidasanzwe bibaho. Uramutse urebye nka map ya midfielders ba Barcelona ku munsi w'ejo wakorwa n'isoni, ntago ari Barca usanga tuzi. Ngewe mbona no muri remplace umutoza nawe yaribeshyemo, kuko ikintu cya mbere agombaga gukosora cyihutirwa nukwiga muri mediano kuntira mediano y'abahungu batatu, yaba Batista yaba Mendy Batista Mendy ndetse na Djibril Sow ndetse n'umwana witwa Alicia Agume batakomeza kubona imipira mu buryo bworoshye. Nikira kintu umutoza yakomeje kukibeshyaho, ahubwo wa Sevilla barabibona amaze kubona ko amaze kubona karto kandi Batista yayibonye akora indi structure nshya, yongera kongeramo irema, none yaje kubagora ashyiramo umwataka wirukanka uriye mu Oscar Akone Adams. Bituma n'ubundi byarayikositse ikintu kindi, kuko reba uri ntago ari amanota anga abamediateri ba Barcelona bagira ku mupira basanzwe bakina, ku mupira basanzwe bayobora. Ngiye mbona n'umutoza nawe yaribeshyemo cyane muri remplace, kuko ngiye ntago nemera yuko nibyo yari yakoze kosa rya penalty, yani kosa yakorwa n'umuntu wese, ariko kugira ngo uramplace muri defense yagomba gutabanza gukemura ikibazo yafite muri mediane hagati. Ikibazo mediane hagati naho abakinnyi afite kuri bench ni ikibazo, na bench ari ikibazo. Yaza kugira ibyo ashobora kuba yarengera umutoza w'ikipe ya FC Barcelona. Ku rundi ruhande
Real Madrid yari yatsinze ikipe ya Villarreal ibitego 3-1 bishimangiye yuko uyu munsi wa munani mu gutsindwa kwa Barcelona bijya kungana nuko Real Madrid nayo yari yatsinzwe na Atletico Madrid, byongeye gutuma ikipe Real Madrid ifata umwanya wa mbere n'amanota 21. ifasha umwanya wa mbere mu buryo navuga ko ikoze statement iremereye, kuko ugereranyije uko umwaka w'imikino watangiye twabonaga amakipe meza ashobora kuba yatanga akazi na Villarreal irimo. Kutuka mu kwezi kwa mbere twabonye Pepe habwo igihembo cy'umukinnyi mwiza, ikimenye kigaragara ko n'ikipe nayo ari uburyo ibinafite n'abakinnyi beza. Pepe ntabwo yatangira umukino, ni ikipe wabonaga ko mbere ya match ushobora kuza kuba yagura ikipe ya Real Madrid, ariko Real Madrid ntabwo igeze yerekana kugurwa kose mu mukino wayo. Ni ikipe ahubwo uko yatangiye umukino ari cyo kintu nakunze no kumyumvira abakinnyi b'ikipe Real Madrid, ubona ko umutoza irimo kugerageza gukora mu ikipe Real Madrid hari ubwoko bw'umukino ashaka kubakina. Byagera ku ikipe ikomeye ukabona wenda ntabwo bibakundiye ko izo mbaraga no gukomera k'umukino wabo bibakundira ngo babashe kuba bakwitwa neza, kuko Atletico twarabibonye ko umukino wa Real Madrid waburijwemo 100%, ariko ku makipe matoya binagendana na za karite Real Madrid ifitemo uyu munsi. Kandi noneho abakitwa bavanga bakumva gutwara Real Madrid ubona ko bari mu bihe byabo byiza na kibazo bafite, ukabona ko birabakundira ku mikino twakwita kare amakipe atabasumbye iyo karite, ukabona barabasha kuyikontrola bigakunda. Mu gice cya mbere ariko nafada hanga twanaga umukino muri rusange nta kipe avango ya domine indi mu buryo bwo bufatika cyane, ariko Real Madrid occasion nto yabonaga yayibyazaga umusaruro, kuko turavuga ibihe byiza bya Vinicius arimo, tukavuga Kylian Mbappe ubungu rutayizamu mwiza uhari mu bari kwisi ubungu ufashe no mikino amaze gukina yose ni rutayizamu mwiza. Ibyo rero byose bigatuma Real Madrid ibasha kuba yagira icyo gitinyiro cyane cyane mu gushaka igitego no kugira uburenganzira ku gitego, ariko nayo muri defense ukabona ko iyo wabashije kuyimena sawa yibonamo igitego, aribyo iyo nyine ukabona ko ukipinga clean sheet muri no mikino birimo kwigora mbere gukina Atletico Madrid, ubona ko byatangiye kwigora cyane. Ariko Real Madrid navuga ko kuba uyu musore Vinicius ari mu bihe byiza, ari umusore witeguye kuza gukina na equipe, ari umusore witeguye kuza kubyaza uburyo amahirwe ari buze kuza kubona, witeguye kuza kwa assistinga Kylian Mbappe, utiteguye kuza guhagarika Frank Masantuano uri buze gukina ibintu bike bishoboka, ariko bituma equipe yose ifashwa kuba yabona imipira imuturutseho. Real Madrid navuga ko kuri no mikino y'amakipe adasanganywe imbaraga zihambaye cyangwa se adafite uburyo yubatse bwo gukina bukomeye cyane, Xabi Alonso arakomeza kuza ubwoko bw'umukino mo kwentoreza kwa Real Madrid, bishobora kuzagera mu kwezi kwa mbere cyangwa kwa kabiri tubona ikintu cy'umukino ukomeye wa Real Madrid uniyongeraho ubwiza bw'abakinnyi bafite, bakaba bari ikipe noneho yabehabwa amwe ko yatwara byose yabinakinira, kuko ubwoko bw'umukino wa Real Madrid kuri amakipe matoya ugerageza kubona kandi ukabona ko ibintu Xabi Alonso mo gukina bisomeka bishingiye kuri ba rutayizamu mo kumfasha gutsinda ibitego, ariko n'abamediateri uhereye kuri Chouameni kuza kuri no munyaturukiya, ndetse uyu mwongereza ntabwo aramaze iminsi y'Imana kina, ariko nawe yaje bituma na Vede nawe ajya gukina ku ruhande rw'ibumoso, ariko ukabona ko igitekerezo cya Xabi Alonso cyo guhererekanya umupira gutsinda igitego bamaze gukora passe zirenga 5, ukabona ko ni bikinamo ko kagikomeye cyane kandi cyo kuzamufasha mu gihe bano bakinyi basaba kumabuza kuba mu bihe byiza. Nge navuga ko kugaruka kwa Eder Militao kwemera kujya ku ruhande rw'iburyo kwa Federico Valverde, noneho gutanga balance mu midefendere ya Real Madrid bitandukanye na match twababonye bari bakinye kwa Atletico Madrid. Rero Chouameni wavugaga ati yo muri ikipe nkuru iyo mutsinzwe umukino kugira ngo mwerekane ko muri ikipe ikomeye n'uburyo mugaruka nyuma y'intsinzwi mukerekana izindi imbaraga. Ari amakosa Alonso yakoraga wenda ni uburyo bwo gufata Dini Huruzen ukamushyira naho na n'uyu muhungu bita Asensio, Raul Asensio, ugahita usanga nta uyobora undi. Twarabibonye ko muri UEFA Champions League amakosa yakosoye, sinzi niba ari Deus wari wavuze ati hano wenda dutegereje kureba noneho ko ibyo uvuga zabikora, kuko biragaragara ko ntabwo abakinyi babiri bato umwe yayobora undi kuno rwego rwa Real Madrid. Kuri match ya Champions League David Alaba yaraje akinana na Dini Huruzen, bakora match nziza, bakora clean sheet, batsinda ibitego 3-0. Kugaruka kwa Eder Militao twaranayibonye kuvamo kuri Atletico Madrid, yavuye mu kibuga bahita batsindwa ibitego 3 byihuse. Wabireba rero ukabona ko nicyo kintu gisa nkaho cyari cyongeye kugaruka ku bumwe bwa defense ya Real Madrid. Uyu muhungu bita
Eder Militao nubwo ushobora kuvuga ko atari umudefanseri classe ya mbere cyangwa muri classe ya mbere mu badefanseri beza ku isi, ariko kuri Real Madrid ni umukinnyi ufite Champions League ebyiri, ufite La Liga, so byibuze kuba yahagararana na Dean Huijsen, umwana ushobora kwiyangaja muri duel akayitsinda, ushobora kwaka umupira, ushobora gukina umupira n'ikirenge, bifasha Eder Militao nawe gushobora kumuyobora mu buryo bwiza. So nabonaga ko ni gushyira Valverde kuri kabiri, byibuze bari bongeye kugira ya security muri defense yabo, ko akumva gutuza. Ikindi iyo Vini na Kylian Mbappe bameze neza, barimo baratsinda, Vinicius yari yongeye kugaruka ko yanahinduye n'imikino ya Xavi Alonso, aravuze ati je nishimira ko ari mu bakinyi ba mbere muri Real Madrid bumva ibyo nshaka. Ni ukuvuga ngo si ukuba gusa atsinda, kumva yuko igihe byanze ashobora no kwasistinga mugenzi we akaba yatsinda. Mbappe aza no kumuharira penalty. So ndabona uko bwije nuko bukeye Real Madrid irakura, uvuye mu buryo buri tekinike bwo gutakaza ya mipira myinshi batakazaga, noneho iyo batatse mu defanda gute, urabona ko byibuze kuba afite Dean Huijsen utava mu kibuga, akaba afite umusore w'ibumoso witwa Leandro Carreras, byibuze akaba ashobora kuvuga ati nshobora kugira Militao y'imikino 10 cyangwa se 5 yikurikiranya, bishobora kuzatanga umusaruro. Uyu mwaka ubona ko Real Madrid irahari, navuga ko bakinaga n'ikipe itoroshye yitwa Villarreal, bagiye gukina mu difference y'amanota 2. Imwe amakipe ifite attaque nziza, ko na uyu musore w'umunya Georgia Mukataudaz wari ubabanje hanze wanaje anatsinda n'igitego, ifite Thomas Partey, ifite nabonaga abakomantateri bavuga ati nahubwo nirwo rwego rwa Real Madrid, bavuga ati Thomas Partey akagombye kuba ari umuntu uhagararanye na Aurelio Tchouameni muri no mediane ya Real Madrid. So ni kude chapeau kuri Alonso uko bwije nuko atsinzwe match imwe niyo yonyine atakaje, izindi match zose yarazitsinze. Match 8 atsinze 7 atsinzwe imwe. So uhitubona ko hari icyo arimo akora muri Real Madrid. Urumva ari ikindi kintu nakito nakongeraho, ari uburyo Real Madrid izino match zose yatsinze, nta match Real Madrid yatsinda muri France. Nukuvuga ngo Real Madrid ari uburyo Alonso arimo kwintroduce kwa Real Madrid, ntabwo byari bikabije ubone ko Real Madrid yabaye minasa. Ushaka kuma muri bito gutanga bongeredi byari bikabije kuko niyo match yabonye red card mu mukino. Hari uburyo ikipe France ya mbere n'uyu ngiyo, yego ushaka ko ni karite mu mukino, ariko kuvuga ngo ikipe yaguheje mu kibuga cyawe ntabwo uri kubasha gukina. Real Madrid aya makipe irimo gutsinda imikino, urimo ushobora gusanga Real Sociedad nabwo nagwishije position bwo ifite karite y'umutuku. Yarayirushije ikimara kubona karite y'umutuku nyine wabireba ngakubiwe. So France ibyo nari ndimo kuko ubwiza bwa Real Madrid gucira amanota byanyuze muri individual y'umukinnyi y'umunyezamu wabo. Rero kuri Real Madrid kuri Xabi Alonso kirimo kubaka equipe yo kurimo kudacungira kuri counter attaque, ari equipe yatugiye guhererekanya umupira gutuka ku munyezamu, gutuka ku defenseur wa mbere, mpaka umupira ugeze kuri Vinicius wajya gukorerwa penalty cyangwa wanatanga hasi cyangwa watsinda igitego. Icyambere Madrid mo gukina umukino uryo hejisho bitandukanye ibyo Carlo Ancelotti yakoraga. Ikindi ari uburyo nk'umufana wayo, ni nayo mpamvu ku mukino wa Atletico Madrid hari nekereza ko ryabaye tungwana rikabije. Hari uburyo izino match mo kuzitsinda mu buryo ubona kimo kwemeza umuntu mu bwoko bw'imikinire yayo. Ariho nabavugiraga ko uburyo ni bumara gukomera neza Real Madrid izaba ari ya kipe dushobora kuba twavango ni ikipe yabana nziza y'umwaka bigendanye n'uburyo mo gutsinda mu match zayo. Harimo ikintu cyane ngiweho ngo nemera kuri Xabi Alonso match yitsinze yarabize neza kajya gukina n'ikipe imbere na mbere yitwa Villarreal, kuko Villarreal niyo kibanza gutsinda ibitego bya counter attack muri La Liga. Kubera ko umutoza wabo akina system ya 4-4-2, system ya 4-4-2 rero ituma bakina imipira myinshi ica ku mpande, kuko bakoresha umusore witwa Buchanan unafite hat-trick mu mwaka w'imikino Canada. Nuvuga ngo ikipe uko ikinayo ntago ari ikipe ikina yaje cyane muri Espagne udupira duto tugufiya, itandukanye niyo n'izindi Villarreal. Iyi ngiyi ikina imipira y'ama counter attack. Xabi Alonso yagize umwanya wo kwanaliza no equipe arayibona ikina counter attack. Je navuga ngo uyu mukino Xabi Alonso utinisha tactique, dukoresha ko dushoboye ntibaze kuza kubona imipira ije mu mpande kugira ngo Buchanan yirukanka. Yasabaga uyu musore witwa Carles mbere ya mbere, Carles nuza kuza gutuma Buchanan aba wenyine muhu mubiri kabisa. Niyo mwarabibonaga neza cyane, ni umusore wamuhaye umubiri kugeza aho Buchanan mu mukino munaniye avamo.
imipira myinshi cyane Real Madrid yakoraga bari basabye umusore nabyita ngo nibwo impamvu nabwise ngo ni umukino wa tactique cyane yari yasabye umusore witwa Daniel Ceballos gukoresha uko ashoboye kose naze kuza kuransa baro umuntu witwa Chouameni na imini bakinnye muri Arsenal Thomas Partey uyu muri statistique zagaragaza yuko niwe mukino umaze kuransa imipira myinshi ijya kwakira ku mpande z'ikipe ya Villarreal niko akina ariko noneho umuntu witwa Dani Ceballos yamubujije kuransa baro nimwe ahantu rimwe bigize gukunda n'ahantu Masatuano yagiye kumwataka Thomas amukora jedi call ahita arekura baro ijyaga ku mpande Pepe yamaze kujya mu kibuga nabwo barayiburuka ariko still yari cyeke ubona ko yayitsinishe tactique cyane muri tactique umusore witwa Dani Ceballos Ceballos iyi match yayikinnye ataravuga ngo ngiye niteye kuki bambujije ikintu cya mbere bantumye n'ukwica mediane y'umuntu witwa Partey no kuransa yagiye kubangama nukubanga niko nabyita kandi yabikoze neza nakwijana mpamvu navuze ngo Alonso yatinisha tactique cyane arangije ariko noneho yemereye abakinnyi bafite impano zisanzwe nka Vinicius noneho kudakina ibintu bitactique cyane bo ahubwo n'umwege mukina bo muri bo asa n'ubwiye Vinicius ngo ba free kina bya bintu byawe arabikora kandi biramukora kuko ikintu cya mbere agomba gutuma Villarreal itamenasa cyane yaza kuza gutsindwa igitego cy'umusenyi Mikautaz waruje mu kibuga asimbura kuri ka karunyire Javier Alonso kirwana nako kugira ngo agakoreho amayiriri yo kudefanda yego ariko nakana kiri kurwana nako nakana kirimo kurwana kuko yarako rege igitego uryo Mikautaz yagitsinze ni ka kayiriri ko guhagarara kwa defense y'itari yamenyera nawe munsi yakinye Udin Hursen umunsi bayabanyemo nande kuko urebye uburyo icyo gitego Mikautaz yagitsinzemo harimo ubwiza of course ko ni baro bakozeho kabiri gusa bahita bashota niko kakanakirwa no ngo ese ko nako nangije no kubona uburyo bwiza bwo gukina ndaza no kuza kubona gute uburyo bwiza bwo kudangira ariko fa n'ikindi umuntu yakunganira kwa Real Madrid bizagorana sinzi niba twese tubyemeranyaho nibyo ni umuzamu mwiza Thibaut Courtois ariko muri iyi minsi ntabwo ari muri arakuze ari ahantu kuri match Atletico niyo yakoze amakosa barako cyane kuko 30 sinitata afite 33 bikiri umuzamu gifata abantu ari muri meforume ubwo ngo gitego 39 ari muri meforume Thibaut Courtois ari muri meforume kandi urabibona kuko ari ibitego Thibaut nk'ibi bitego igitego cyo guterera muri metero 30 Thibaut Courtois ntiyajyaga gitsindwa ariko rero buriya harimo kandi none umupira ureba ntawo deflection nawo wagize gute cyamere kigora bazamu igihe cyose i-defense ikoze ikosa ryo gutuma umwataka agira ahantu ho kureba uko Mikautaz baro yaje nta muntu umuhagaze iruhande imbere aho yashoteye hari metero zirenga 5 hagati y'umuntu ushaka kuboroka iriya baro n'umwango ngo buriya muri setup ya defense deja harimo ikibazo uburyo setup ya defense ari ihagaze mu buryo tactique rero umuzamu wamugeraho umazije kubanza kureba mbere na mbere ukuntu setup ya defense yari ihagaze